Bayram müəllim, buyurun, dinləyirik sizi. Salam Vəfa xanım. Salam, xoş gördük Bayram müəllim. Buyurun. Hoş gününüz olsun. Hörmətli konferans iştirakçıları, öncə hamınızı, bütün Türk dünyasının aydınlarını, bu konferansda iştirak edən və iştirak etməyib marağında izləməkdə olan hər bir kəsi Dahi Nizaminin yurdu Ulu Gəncə şəhərindən salamlayır və konferans iştirakçılarının hər birinə uğurlar arzulayıram. Daha sonra konferansın təşkilində əməyi olan hər bir kəsə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Dəvət üçün də çox sağ olun. Mövzuya gəldikdə, mənim mövzum Nizamidə özünü tərbiyə konsepsiyasıdır. Yəni, bilənlər hamı bilir ki, Nizami Gəncəvinin fəlsəfi baxışlarının nüvəsini onun insan konsepsiyası təşkil edir. Yəni, kamil insan konsepsiyası təşkil edir. Həmin o kamil insan konsepsiyasının başlıca istiqamətlərindən birini də özünü tərbiyə haqqında fikirləri təşkil edir. Nizami Gəncəvi 12-ci yüzillikdə hələ pedaqogika və psixologiya elmləri bir elm kimi formalaşmadığı bir dövrdə insanın tərbiyəsi, o cümlədən özünü tərbiyəsi məsələlərini konseptual şəkildə irəli sürmüş və Xəmsənin demək olar ki, bütün poemalarında bu barədə dönə-dönə müdrik fikirlər irəli sürmüşdür. Və biz Nizami Gəncəvinin tədqiqatçısı olaraq, onun pedaqoji baxışlarını, ideyalarını tədqiq edən bir tədqiqatçı olaraq, indiyə qədər Nizami Gəncəvinin insan konsepsiyası ilə, xüsusilə də təhsil, təlim, tərbiyə ilə bağlı fikirləri haqqında kitabxanada məndən arxada gördüyünüz 5 kitabın ərsəyə gəlməsinə nail olmuşuq. Və həmin 5 kitabdan biri də məhz Nizamidə özünü tərbiyə məsələləridir. Əlbəttə, kiçik bir konferansda 5-10 dəqiqə ərzində o konsepsiyanın bütün mahiyyətini çatdırmaq mümkünsüzdür. Ona görə də biz reglamenti nəzərə alıb həmin konsepsiyanın mahiyyətini ifadə edən bir neçə tezis üzərində dayanmaqla kifayətlənmək məcburiyyətindəyik. O tezislərdən birincisi özünü tərbiyənin pedaqoji və psixoloji şərtləri ilə bağlı dahi şairin fikirləridir. Apardığımız tədqiqat göstərmişdir ki, dahi şair özünü tərbiyə konsepsiyasını irəli sürərkən ilk növbədə özünü tərbiyənin vacib şərtləri, pedaqoji, psixoloji şərtləri barədə bugün də öz aktuallığını itirməyən dahiyana fikirlər irəli sürmüşdür. O şərtləri qısa şəkildə belə ümumiləşdirə bilərik. Fədakarlıq, iradəlilik, cəsarətlilik, hünərpərvərlik, mənfi emosiyaları və hissləri cilovlaya bilmək bacarığı, öz nəfsini cilovlaya bilmək bacarığı və ilaxır və s. Yəni, bu şərtlər çoxdur. Dediyim kimi, vaxt etibarı ilə bunları hamısını sadalamaq qeyri-mümkündür. Məsələn, deyirdi ki, iradəsiz olma, iradəsizlər ayaqsız qur kimi yerdə sürünər. Yəni, insan özünü tərbiyə sahəsində, özünü təkmilləşdirmək, kamil insan səviyyəsinə yüksələ bilmək üçün ilk növbədə əməksevər olmalıdır, hünərpərvər olmalıdır. Və ona görə də deyirdi ki, çox iti zehinlər yatan oldular. Axırda saxsı qab satan oldular. Əməksevər olmalıdır deyirdi. Yəni,
Qana qəltan etsə də səni zəhmət tikanı, çalışmaqdan usanma, işə alışdır canı, deyirdi Dahi Nizami. Nəfsini qorumaq barədə, tamakarlıq hissini cilovlamaq barədə çoxlu fikirləri var. Onlardan bir dənəsini, bir nümunəni, bir beyti misal göstərə bilərəm. İncə düşüncəli yol tanıyandır, nəfsini saxlayan kamil insandır. Bəli, nəfsini saxlamağı, tamakarlığını cilovlamağı bacarmayan insan kamil insan ola bilməz. Nizaminin əmin olduğu qəti hökmlərdən biridir bu. Həmin konsepsiyanın ikinci fəslini belə demək olarsa, belə bu tezislə ifadə edirik ki, özünü tərbiyənin mərhələləri, konkret 3 mərhələni göstərir Nizami Gəncəvi Xəmsədə. Yəni hər bir insan özünü tərbiyə, özünü təkmilləşdirmə, özünü kamilləşdirmə işində nailiyyət qazanmaq üçün həmin 3 konkret mərhələdən keçməlidir. Birinci mərhələ həyat fəaliyyətinin, hər bir insan özünün həyat fəaliyyətinin məramını, məqsədini müəyyənləşdirməlidir. Həyatda nə üçün yaşayırsan, nəyə görə yaşayırsan, məramın, məqsədin nədən ibarətdir? Hər bir insan bunu özü üçün müəyyənləşdirməlidir. Müəyyənləşdirə bilməsə, o həyatın kör təbii qüvvələrinin içərisində itib batacaq. Saman çöpü kimi o sellər onu yuyub aparacaq. Yəni ictimai mənada o dırnaq arası sellər deyirəm. Cəmiyyətin həyatında baş verən hadisələr. İkinci mərhələ Nizami Gəncəviyə görə özünü tanımaq, özünü dərk etmək, özünü öyrənməkdir. Özünü tanımayan, özünü dərk etməyən, özünün qüvvəsini, bacarığını anlamayan insan nəinki özünü tərbiyə sahəsində, ümumiyyətlə həyatda heç bir nailiyyət əldə edə bilməz. Ona görə deyirdi ki, bu əyri cizgilər cədvəlində sən özünü dərk edib, özünü öyrən. Və yaxud deyirdi, hər kim ki özünü düşmüşdür başa, ona ölüm yoxdur, o ölməz, haşa. Yəni, özünü dərk edən, həyatda öz dəqiq məqsədi, məramı olan insan Nizamiyə görə əbədidir, ölməzdir. Necə ki, özü məhz bu sayədə əbədiyyət qazanıb dünyada, bugün də hamı dünyada Nizamini tanıyır. Üçüncü mərhələ Nizamiyə görə özünü dəyərləndirmək və özünü qiymətləndirməkdir. Bəzən Nizaminin oponentləri bunu Nizamiyə nöqsan kimi tuturlar. Deyirlər ki, Nizami elə mən deyir. Xeyr, Nizami mən demir. Nizami özünü dəyərləndirməyi bacarır. Və Nizaminin fikrinə görə insana ən dəqiq dəyəri, qiyməti onun özü verməyi bacarmalıdır. Öz dəyərini bilməlidir. Öz dəyərini, qiymətini dərk etməyən, bilməyən insan başqalarını da dəyərləndirə bilməz. Yəni mənəmlik yoxdur Nizamidə. Və ona görə deyirdi ki, mən fikirlər ustadıyam, fəzilətim bir ümmandır, zamanlara, məkanlara hökm etməyim səmadandır. Bəli, Nizami səmavi şairdir. Səmavi kitablar kimi Nizaminin bütün o yaradıcılığı ona səmadan gəlmişdi. O Peyğəmbər səviyyəsinə yüksələn bir dahidir. Onun o beytlərini bəzilər kimi oturub cızmaqara yolu ilə əldə etməmişdi. Səmadan, ilahi qüvvədən gəlirdi həmin o vəhl şəklində gəlirdi Nizami Gəncəviyə. Ona görə deyirdi ki,
hər bir insan kamillik zirvəsinə yüksəlmək istəyirsə, həm də özünü dəyərləndirmək, özünü düzgün qiymətləndirmək bacarmalıdır. Və üçüncü tezis, yəni bu konsepsiyanın üçüncü tezisi özünü tərbiyənin səmərəli yollarından biri özünə düşməni gözü ilə baxmaqdır. Və qeyd edirdi ki, özünə düşmənin gözləri ilə bax. Onda yaxşı, pisi görərsən ancaq. Yəni özünü tənqidi etməyi bacarmalıdır hər bir insan. Özünə kənardan baxmağı bacarmalıdır. Özünü tərbiyələndirmənin düzgün nəticə verə bilməsi üçün. Yəni düşmənin gözü ilə özünə baxmağı bacarmayan insan Nizaminin fikrinə görə, bəli, lovğalıq, təkəbbürlük, mənəmlik dəryasına yuvarlana bilər. Əlbəttə, çox yollar var, çox fikirlər var. Yenə deyirəm ki, bir monoqrafiyaya sığmayan bu fikirləri bir 5-10 dəqiqəyə sıxışdırmaq qeyri-mümkündür. Yəni, hörmət əlaməti olaraq, yəni vaxtınızı almaq istəmirəm və yekunda bir daha bu konferansın bütün təşkilatçılarına əməyi keçən hər bir kəsə, o cümlədən moderatorumuz Vəfa xanım Əliyevaya təşəkkürümü bildirirəm. Diqqətiniz üçün çox sağ olun. Çox sağ olun Bayram müəllim. Mən tədbir iştirakçılarının nəzərinə çatdırım ki, Bayram müəllimin Nizami Gəncəvinin Pedaqoji Görüşləri adlı bir kitabı da var. Bugün həmin o kitabda olan fikirləri onu canlı olaraq özündən dinləmək bizim üçün çox xoş oldu. Təşəkkür edirik Bayram müəllim. Çox sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Bizim Türkiyədən daha bir dəyərli bir iştirakçımız var, məruzəçimiz var. Şair Abdülnasir Kumuşoğlu bugün iştirak edir. Buyurun hocam, hoş gördük sizi. Değerli hocam, evvela Türkiye'den gönül dolusu selamlar gönderiyorum. İlk başta böyle bir programa davet ettiğiniz için canı gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Benden önce konuşan çok kıymetli, değerli hocalarıma hürmetlerimi göndererek vermiş oldukları bilgilerden dolayı yine hürmetlerimi, muhabbetlerimi sunmak istiyorum. Benim konum, değerli hocam, kıymetli katılımcılar, Mevlana. Mevlana'nın özellikle Türk dünyasında, Türk dünyasını da aşıp dünya genelinde iz bırakmış, dünya edebiyatı hakkında o aşk derecesindeki, muhabbet derecesindeki şiirlerinden insana dokunan, inansın inanmasın, mümin olsun kafir olsun, hiç bu ayrıma düşmeden ne olursan ol yine gel o sözüyle bütün insanlığa ulaşan o muhteşem sözlerinin dünya tarihi açısından, dünya edebiyatı açısından, insanlık açısından, tasavvuf açısından kısa bir değerlendirmek istiyorum. İnşallah böyle bir sunumla da böyle bir programa katkı sunmuş olurum inşallah. Değerli hocalarım, Mevlana malumunuz Mevlana Celaleddin Rumi. Konya'da metfun, Konya'da türbesi bulunmaktadır. Ve Mevlana az önce hocalarımın bahsettiği gibi Gencevi olsun, Alişir Nevavi olsun, Yunus Emre olsun ve diğer bütün Türk büyüklerimizin Türk dünyası açısından kurmuş oldukları medeniyette kurucu unsurlar olan ana sütunlardan birisidir. Gerek edebiyat alanında, gerek dil alanında, gerekse tasavvufi, mütefekkir, münevver düşüncesi açısından da yine hakeza dünya edebiyatına katkılar sunmuş bir büyüğümüzdür. Mevlana kağıdı kalem eline alıp kafiye düşünerek, ölçü hesaplayarak, sanat endişesi güderek şiir yazmamıştır. O Tanrı aşkının ve onun verdiği coşkunlukla kendi özüne eriştiği zamanlar mübarek kalbine doğan ezeli ve ebedi sırları, hakikatleri, ilahi mesajları misallerle ve konuşur gibi söylemiştir. Zaten ruhsal olan çağrılar her kutsalda olduğu gibi burada da apaçık, net, apaydınlık ve enfestir. Murad eden Yaradan'ın bütün yarattıklarıyla birlikte özellikle insana verdiği değer, anlam ve önem, sevgiyle, aşkla ve ince ayrıntılarına kadar dile getirmiştir. Çünkü Mevlana kendi varlığını yarattığı gizemli, hikmetli ve güzel eserlerle bize sunan Allah'ın dostu ve aşığıdır. Onun aşkıyla coşmakta ve onun aşkıyla, şevkiyle söylemektedir. Şiirlerine örnek içinde kandil bulunan kandilliktir. Bir doğal parlar ki
sabahlardan da ışıklıdır. Gönüllerin cennetleridir, pınarları var, dalları, budakları var. Ululuklara ulaşmış, yücelikler elde etmiş, kişilere en hayırlı konaktır, en güzel dinlenme yeridir. Hayırlı kişiler orada yerler, içerler, hür kişiler orada ferahlanırlar, çalarlar, çağırırlar. Mevlana'nın şiirleri Nil'e benzer. Sabırla içecek sudur. Firavun'un soyuna sopuna kafirlere hasrettir. Onunla çoğunu azdırır, çoğunu da doğru yola götürür diyen Yüce Yaradan'ın buyruğuyladır. Hakikaten bu sözler gönüllere şifa, üzüntülere deva, ayetleri iyice açar, rızıkları genişletir, bollaştırır, huyları temizler, güzelleştirir. Çünkü insanın ruhuna, insanın o özüne hitap ettiği için. Tertemiz kişiler onları okur. Eşsiz, örneksiz benzeri az bulunur. Yüce sözleri, kılavuzluk incileri, zahitlerin yolunu, kullukta bulunanların bahçesini içine alan, kavrayan yapıları külfetsiz, fakat anlamları derin olan bu şiirleri yazanlardan Allah razı olsun. Bu dua öyle bir duadır ki reddedilmez. Çünkü bütün halk sınıflarını kuşatır. Rahman ve Rahim olan Allah sonsuz lütuf, ihsan, kerem ve merhamet sahibidir. Kullarını özellikle de aşıklarını kayırır, esirger, bağışlar. Aşk sayıya sığmayan sevgidir. Bu yüzden de gerçek de Allah'tandır. Allah insanları şüphesiz ki çok sever. İnsanların da Allah'ı çok sevmesi, yaratılışındaki hikmete uygun davranmasının gereğidir. Hikmetler Allah ordusudur. Peygamberlerin apaçık sözleridir, delilleridir. Ariflere mahsus olan Allah sırlarını, onun kudretini haber verir. Allah insanları bu hikmetle faydalandırsın, anlayışlarını artırsın. Lakin her okuyan ancak idraki ve aşk ölçüsünde anlar gibi Mevlana'nın bu güzel sözleri ve şiire, edebiyata, tasavvufa, Allah aşkına, Allah'ın insan üzerindeki nuruna hitap eden o şiirleri ki şiiri Mevlana'yı dünya genelinde sevdiren, kıymetlendiren ve kabul ettiren de yine Mevlana'nın şiirindeki bu güzel sözler ve deruni olan aşktır. Mesela Molla Cami'nin değerli hocam şöyle bir sözü vardır. Peygamber değildir ama kitabı vardır. Sözü yine Mevlana'nın aslında ne kadar ulvi, ne kadar yüce bir kıymet ve değer olduğunun ifadesidir. Hakeza yine Rıza Han Hidayet'in de şu sözü değerlidir, kıymetlidir. Onu da paylaşmak istiyorum. Öyle bir erdem ve olgunluk vardır ki aşk ve hal meydanında o günden bugüne kadar hiçbir mutasavvıf şair ona erişememiştir. Şairlikte bile kimse onun derecesine ulaşamamıştır. Sözü yine değerli, kıymetlidir. Hakeza ben bir zerreyim, Mevlana bir güneştir. Sözü de yine Muhammed İkbal'in Mevlana'ya ifade etmiş olduğu o kıymetli sözdür. Değerli hocam, elbette ki Mevlana büyüktür. Doğu edebiyatında ya da Doğu milletlerinde ya da Türk dünyası içerisinde büyüklüğü elbette ki tartışılmazdır. Ama Mevlana'yı yine büyük yapan Batı medeniyetinde, Batı dünyasında ise özellikle Avrupa, Amerika ve Uzak Doğu'daki olan yine büyüklerin de Mevlana'nın ne kadar büyük olduğunu, değerli, kıymetli olduğunu, dünya edebiyatına, dünya tarihine, insanlık tarihine, insanlık onuruna güzel, hoş, faydalı, sevgili olan ne var ise onlara katmış olduğu değerleri de yine batılı olan, uzak doğulu olan şairlerin, düşünürlerin, aydınların da yine hakkını vererek söylemiş olduğu ifadeler var. Müsaadenizle onları da paylaşmak istiyorum değerli hocam. Büyük Fransız yazarı Georges Borges'in Mevlana Celaleddin'in Sema ve Teganni yüklü şiirlerini gördükten sonra Dante'nin, Shakespeare'in, Goethe'nin, Hugo'nun eksik taraflarını fark ettim ifadesi bizlere aslında ne kadar bir değerin, kıymetin olduğunu ifade etmektedir. Hakeza Alman şairi Goethe'nin Mevlana'nın şiiriyetinin yanında kendisinin çok zayıf kaldığını yine ifade etmiştir. Yine Profesör Doktor Anne Mariç Samir'de şimdi ey kardeş semaha hazırlanın ve arifane bir sükût ile neyin yanık bestelerine kulak verin. Yıldızların size gösterdikleri ahenkle dostun etrafında dönün. Onu met etmek için gümüş yollarda, mehtaplar parlayan dalların, hafif rüzgarla titreşi gibi eğilin. Onların ona gösterdikleri saygı gibi biz de ona baş keserek saygı gösterelim demektedir. Yine Alman şair Hans Marx'ın ona bir şiirinde ey Rumi
Ben sen olalı çılgınlık sükunet haline geldi. Ben sen olalı şimal cenup, cenup da şimal oldu. Söyle senin sema yolunda mana olmayan söz var mı diye seslenmektedir. O kıymetini yine ifade etmektedir. Ve yine bir gazelinde Mevlana bırak beni güneş gibi dünyayı aydınlatayım diyen Mevlana'yı Batılılar doğudan doğan ikinci güneş diye anarlar değerli hocam. Elbette ki bu doğudan doğan ikinci güneş sadece Mevlana için değil, az önce hocalarımız çok güzel ifade ettiler. Gencevi için de bunu söyleyebiliriz, Alişir Neva için de bunu söyleyebiliriz ve diğer bütün büyüklerimiz için de yine herkese bunu söyleyebiliriz. Çünkü doğuda, evet, güneş doğudan doğar. Doğudaki o güneş sadece görmüş olduğumuz güneş değil, edebiyatta, siyasette, medeniyette, kültürde, musikide de yine dünya genelindeki bu dünya medeniyetini, insanlık medeniyetini oluşturan şüphelerin güneş doğudan çıktığını da ifade etmek istiyorum ve altını çizmek istiyorum değerli hocam. Ve bir iki şiiriyle inşallah ben sözlerimi toparlamak istiyorum. Çok çok fazla da sıkmak istemiyorum değerli hocalarım. Şurada çok güzel bir şiir var. Onunla inşallah bitirmek istiyorum değerli hocalarım. Hekimin kuyumcuyu öldürmesi arzusuna ya da kötü bir maksada mı bağlıdır? Yoksa ilahi bir ilham ile midir? Allah'tan olmayınca o bu işi padişah için yapmaz. Hızır'ın o çocuğu öldürmesinde sırrın hakikati herkese açık değildir. Tanrı ilhamına nail olan kimse ne yaparsa o kesin olarak doğrudur. Yine hikmetlerinden böyle bizlere bahsetmiş olmaktadır. Sen gökyüzünde kendine bir vatan tutmuş, kendini temiz bir cihana ait sanmıştın. Sonra toprağı seçtin, ona bağlandın. Aslın olan şeyleri de unuttun, gittin. Sen toprak değilsin, su değilsin, başkasın. Senin dönen bu toprak dünyasıyla ilgin yok. Kalıp bir ırmak, can onun içinde bengi su. Ama sen mevkinde ikisinden de habersizsin deyip insanın aslında o Allah'a olan götüren yolunu bizlere yine ifade etmektedir değerli hocalarım. Felek bizim kendi görüşünüzü beğenmiş, bencil yaratılışımızın kölesi değil. Şu varlık alemine geliş bize yokluk sermayesi olmuştur. Perdelerin arkasında gizlenmiş bizi terbiye eden büyük bir terbiyecimiz var. Aslında biz onun yanındayız ve bu dünyaya gelmiş değiliz. Şu görünen maddi varlığımız bizim gölgemizdir gibi insanı metafizik alemlere de yine götüren bir değer, bir kıymettir. Değerli hocalarım, ben bu şekilde sözlerimi toparlamak istiyorum. Mevlana'nın, Gencevi'nin, Alişir Nevai'nin ve herkese diğer bütün büyüklerimizin Türk dünyası açısından ne kadar önemli olduğunu ve dünyaya Türk'ün sesini ulaştırmada, dünyaya yön veren Türk'ün gücünü, kuvvetini, nefesini, soluğunu, şiirini, edebiyata, musikiye, sanata ve medeniyete olan ilgilerinin ne kadar değerli ve zengin olduğunu ifade etmek istiyorum. Ki Mevlana da bunlardan bir tanesidir. Yunus Emre bunlardan bir tanesidir. Evet, hocalarımız bahsettiği Gencevi olsun, Alişir Neva olsun yine bunlar da bizlerin büyükleridir. Ve bunların ışığında yine dünyaya hükmetme, dünyaya yön verme, Türk'ün gücünü gösterme adına da dualardayım. Sözlerimi bu şekilde bitirmek istiyorum. Yeniden dinlediğiniz için, katılım davetiyesi gönderdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Türkiye'deki kardeşlerinizden gönül dolusu selamlar göndererek çalışmalarınızda muvaffakiyetler diliyorum değerli hocam. Hürmetle. Çox sağ olun Abdülnasir Hoca. Sizə təşəkkür edirik. Əməyinizə sağlıq. Təbii ki, dahi söz ustadından bəhs etmək bir konferans mövzusu deyil, zaman azlığı baxımından. Bu səbəbdən də mən bütün məruzəçilərə təşəkkür edirəm. Zaman ayırdınız bizim üçün. İnşallah yeni layihələrdə, yeni konferanslarda yenidən sizləri bir arada görərik. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.